Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarina kanchik. Diospak shimita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Apunchik Jesucristomanta alli willayta willak San Juanka rikuchinmi chuskulado tanitukunchik kishpichik Jesucristomanta. Kay San Juan librotaka kishkashkami kan Jesuska ya Diospak churi kashkata krichunkuna chashna wiñay kawsayta paypak shutipi charichunkuna. Kay San Juan libroka tukuy gentikunaman kishkashkami kan. Tukuy kay mundo kay pachapi kawsajkuna Jesuska ya Diospak churi kashkata krichunkuna Tayta Dioska kay pachapi kawsajkunataka yalliti huyashpami paypak shuklla churita kurka pipish payta krihka ama chingarichun ashtawanpish wiñay kawsayta charichunmi payta kurka. Jesus pan nyaupa kikim pakausarkani unang Dios pamakipiay kusyam Jesucristo pang mi causa nakachik pay marinyo katakarandiwashkam Jesucristo pang mi causa nakachik pay marinyo katakarandiwashkam Pay marihuaños pakish pichirka Mijay causa kupi mikish pichirka Pay marihuaños pakish pichirka Mijay causa kupi mikish pichirka Kay wishashkata uyakushpaka Pablo Tauyairi Filipenses libro pimikashnani Kambak pishnu kapak pishmikashnani Kausa kushpa Kristo pang mikausani Wanyushpa katapinata kapisham Kausa kushpa Kristo pang mikausani Wanyushpa katapinata Kangkapi bakta kausa kunggiri Kristo bakcu kiki bakcu kausanggi Kangkapi bakta kausa kunggiri Kristo bakcu kiki bakcu kausanggi Uyak punanya mia canggici Chaita kakan kuna miri kungici Kasus pakau sana sumak mari Mana kasuna kahatun syakimi Tarpush kashinami tandangga kuna Chashna jatak mari papingga kuna Tarpush kashinami tandangga kuna Chashna jatak mari Pay pansya kausa syung May pipiswi sa syunchik kanta syunchik Kunang manta pay pansya kausa syung May pipiswi sa syunchik kanta syunchik Syupunja Jesus panyang pagpikam Tapi nakashkata pay kukupika Murita chuksha tachuk hapisha Uksha shinakash pakarupangami Chingari korona tachuk hapisha Murita pisya tachuk hapisha Chingari korona tachuk hapisha Murita pisya chuhapisha Kunang kapunggu paskashkarakmi May
Maypipish willashunchik kantashunchik Kunanka pungupas kashkaraqmi Maypipish willashunchik kantashunchik Uyay, uyay, uyay. Shamupashun imanalla huyak Dios bendeciachun. Pagi kikinkuna chaskishkamanta, chikanchishkamanta kay tiempota, y Dios pakshimita rikushpa yachashpa katingapaj. Pascua punllakunapi kashpami, Jesuspaj kawsaymanta, wañushkamanta, kutin kawsarishkamanta rikukushkanchik kay chusco evangelio kunapi. Ñami yachashkanchik San Mateo, San Marcos, San Lucas libromanta, kunanka San Juan libromanta rikushun. Shinapish sinchimikan, asha minutos kunapi, tukuy San Juan libromanta kallarishpa parlana willanaka. Shinapish wakin yuykunata rikushun kay San Juan libromanta. Tukuymi kay San Juan librupika rimakun krina hawa. Kay krina shimika tawka kutinmi rikurin kay San Juan librupika. Chika kay San Juan libruta rizaqkunaka krichunmi munarka. San Juanka munanmi tukuykuna Jesuspi krichun. Imata tignishanin kay krina shimika. Apunchi Jesuska tukuy kay mundupak shuyana yuymi kan. Paymi wañushkakunata hatarichirka. Paymi ñukanchik kasiglla sumaq kawsayka kan. Paymi kutichirka kay mundo kay pachapi gentikuna ima tapuykunata rurashkatapish. Paymi chinallataq ima llakikuna ima problemakunatapish allichitukun. Ñukaka chaytami krini, shuyanimi kikinpish chayta krichun. Chaymantami ñukaka ya Diospaq ñanpi kani, paypaq ministeriota rurakuni, chinallatik paymanta willashpa parlashpa katikuni, Cristo Jesuspi krichun nishpa. Chaytami munan San Juan librupika, chaypaqmi kishkashka kan. Diospaqshimi Bibliapika ishki Juankunamantami riman. Shukka bautiza Juan, payka Jesuspaq primomi karka. Kutin kay shuk Juanka, Jesuspaq yachakuqkuna puramanta shukmi karka. Paymi Jesuswan karka. Ashtawanka ninkunami tukuy yachakuqkunamantaka ashtawan chayra hipawiñi kashkata. Shinapish paymi tukuri kama karka. Kay shuk yachakuqkuna ñami wañushka karka. Paymi tukuripi wañurka nitukunchik kishpichik Jesucristopaq yachakuqkunamanta rimashpaka. Tukuy Jesuspaq yachakuqkunami hatun llakita wañurkakuna. Jesuspi paykuna krishkata mana sakishun mana negashun nishkamanta. Chinallatik Juanmantapish rimanmi payka Jesusta krishkata mana negashanekpika aceite ropakunpimi churashkakuna. Shinapish mana wañushkachu. Chaypaq washaka payllatami yakuchawpi shuk islapi shitashkakuna. Paypaq kawsay tukuri punllakunaka shuk hutkupimi kawsashka. Chaypimi payka kay Apocalipsis librutaka kishkashka. Ashimi kanga ashata yurina, imashina shikarka, sapalla kawsana, shitashkakana, shinapish paypaq kawsay kañalla tukuririnata yachashpami, kishpichi Jesucristomanta parlanata nirka, San Juan librupi churarka. Mana kay shuk evangelio kuna shinachukan, ashtawanpish imatami kishkasha nirka, kay shukkuna mana kishkashkata. Paymi charirka shuk propósito, ashtawantikka munakurkami, tukuykuna Jesucristopi krichun nishpa. Kawsaykunata mushuyachik krinami. Ñukanchik krishpaka yachanchikmi ya Dioska alli kashkata, chinallatik ya Dioska ñukanchikta wakichik kashkata. Ñukanchik ima llakikunapi kashpa, ñukanchik pandarishka kashpapish, Jesuspaqman shamuy tukunchikmi. Kayka nishaninmi krina kashkata. Shinapish kunanka kikinkunaman rakishanini rikuchishanini, San Juan librupika kay chusku yuykunatami kikin ñuka yachachun munan. Ari mana tukuy kanchu, shinakaqpipish kay hatun yuykunata kikinkunaman rikuchini. Ya Dioska munanmi kikin ñuka yachachun kaykunata. Kallaripika Jesucristoka ya Diospaq churi kashkata krichunmi munan. San Juan capítulo 20 verso 30-31 pi rimakun Jesuska paypaq yachakuqkunapaq ñawpaqpika ashtawan achka señalkunatapishmi rurarka. Chaykunataka mana tukuyta kay librupika kishkashkachu. Shinakaqpipish kaypi imalla tiyaqkunataka Jesustaka kishpichik Cristo kashkata, Tayta Diospaq churitiq kashkata krishpa, paymanta wiñi kawsayta charichunmi kishkashka. Ñukanchikka ministinchikmi kawsayta. Kawsaymanta parlachun, kawsaymanta willachun, kay alli willaykunatami ministinchik kay punllakunapika. Ashtawantik kay allitik mana alli llaki willaykunallatami chaskikunchik uyakunchik. Chaychawpipika kawsaymanta willashkata alli willaytaka ministinchikmi. Apunchik Jesus, Mesíaska kawsaqmi kan. San Juan libruta kishkajka kikin ñuka rikuchun ninmi Jesuska Dios llatiq kashkata. Ya Diospaq shutipi pay shamushkata. Y paymi shamurka
tukuy autoridadwan. Churika yaya imallata ruwashkatami tukuy paktachingapaq, tukuy ruranapaq shamurka. Chinashpaka Jesuska Diosmi kan, runaychayuq tukushpa shamurka. Imapi mana pandarirka, mana huchata rurarkachu. Chinallatik payka tukuytik Diospishmi karka, paymi kishpichirka. Chinallatik Juanka rikuchisha nirkami, Diosqa kishpichik kashkata, chinallatik Juanka chayta kawsachunmi munarka. Diosqa ñukanchikta kishpichikmi, chinallatik ñukanchik mana kungarinachu kanchik. Kay punllakunapish Diosqa pi mana ruraypaqkunata rurashpa katin. Chaymantami kay San Juan librupika kanchis señalkuna tiyan. Maypimi rikuchikun apunchik Jesucristoqa Diostik kashkata. Kallaripika apunchik Jesucristoqa yakutami vinuman tigrachirka. Katikpika rikuytukunchikmi shuk oficial soldado romanopaq wawatami allichirka. Kimsapika rikuytukunchikmi Jesusqa shuk mana kuyuri runatami alliyachirka. Chuskupika rikuytukunchikmi pichka waranga gentikunaman chinallatik paypaq familiakunamanmi kararka. Pichkapika rikunchikmi kay mundo kay pachapaq mandashkakunata harkashkata. Yaku hawata purishpami paypaq yachakuqkunapaqman shamurka. Suktapika wacharimanta mana rikuq runatami alliyachirka. Kanchispika Betaniapimi Lázaro runata kawsachirka. Payka ñami chusku punllakunata wañushka karka. Tukuy kaykunami rikuchikun apunchik Jesucristoqa yaya Dios kashkata. Kikinka Jesuspi kriytukungimi. Paymi Mesías, paymi kishpichik, paymi yaya Diospaq churi. Katikpika San Juan libruka Jesusqa kawsachikpish, kawsaytakuqpish kaqta krichunmi munarka. Lázaro manta parlashkapika rikuytukunchikmi wakin versukunata. Kaypimi achikta rikuchikun Jesusqa Dios kashkata. Apu Jesucristoqa yacharkami Lázaroqa ungushka kashkata. Paypaq pani willashkamanta. Shinakaqpipish chay rato kashpashpa shamunapaq randika mana utka shamurkachu. Chusku punlla washami shamurka. San Lucas 11:21-27 kama kaytanin. Lázaro mi wañushka. Martami Jesustaka kashna nirka. Apunchi Jesus kan kaypi kashkakaqpika ñuka turika mana wañunmanchu karka. Kunanpish Tayta Diosta kan imata mañaqpika Tayta Diosqa kuna kashkata yachanimi nirkami. Chinanikpi Jesusqa kanpaq turika kawsaringamari nirkami. Chasnanikpi Martaka tukuri punllapi wañushkakuna kawsarina punllapi kawsarina kashkataka yachanitikmari nirkami. Chinanikpi Jesusqa kashnami nirka. Ñukamari kawsachikpish, kawsaytakuqpish kani. Mayhanpish ñukata kriyqa wañushka kashpapish kawsangami. Kawsakuqkunaka mayhanpish ñukata kriyqa wiñayta manataq wañungachu, chaytaka krinkichu nirkami. Jesus chasnanikpika ari apunchi Jesus, kantaka Diospaq churi, kishpichik Cristo kay pachamun shamushkatami krini nirkami. Kaypika chusku kutinmi krinata riman. Kutin kawsarinapaq chinallatik kawsaypaqka krinami sapikarka. Kayka nishaninmi shuyana yuyi tiyashkata kikinpaq ñukapaqpish. Ñukanchik huyashkakuna wañushka kaqpipish shuk punllaka hipa punllaka paykunata rikuy tukushunmi. Allitaqmi yachanakanchik paykunataka rikuy tukushunmi. Tukuykunapaqmi shuyana yuyka tiyan. Apu Jesucristoqa kawsachingami. Paymi tukuy ima kay mundo kay pacha mandashkakunatapish ashtawan poderta charin, autoridadta charin. Chaymantami ñukanchik iglesiakunapika rimanchik yaya Dioswan tukuytek wiñaypaq apanakuyta charina hawa. Imamantatik Jesusqa chusku punllakama shuyana tukurka. Chika chay punllakunaka judío gentikunaka mana krina kashkatami yacharka. Tukuykunami niqkuna kashka, tukuy judío gentikunami niqkuna kashka chay punllakunapika. Kimsa punllakama mayhanpish hataripaqlla kashkata wañushka kashpapish. Chusku punllakuna ña pasaqpika ña mana kutin kawsaringachu niqkunami kashka. Manarij chusku punllakuna pasaqpika mana krinmanchu karka Jesus kutin kawsarichi tukushkataka. Chaymantami shuyana tukurka chusku punllakuna pasangakama. Huyashka wiqkuna wañunapaqqa tukuykunami ashtawan huchullapi shinakanchik. Chaymantami ñukanchikqa allichirina kanchik. Chaymantami ñukanchikqa Cristo Jesuspi krinata churanakanchik. Hebreos capítulo 9 verso 27 pinishkashinaka. Tukuy gentikunami shuk kutinlla wañuchun churashka. Chay hipaka imasa rurashkatami Diosman rikuchina kanga. Chaymi kikinpish ñukapish allichirina kanchik. Jesucristotami mandaqpish kishpichikpish kachun chaskina kanchik. Paymi ñukanchikpaq randi tukuyta rurarka. Kay punllakunapika amawtakuna chay hatun científicos nishkakunaka tukuytami ruwakunkuna wañuyta harkankapaq nishpa.
ama wañunqapaq nishpami kayta chayta ruwakunkuna, shinapish mana pudinkunachu. Shina kaqpipish Jesuspika kawsaymi tiyan. Kimsapika kay San Juan librupika rikuchinata munanmi yachachun munanmi kishpirinapaq ñanka apunchik Jesucristo kashkata. Paymi munan ñukanchikka yachachun kishpiri tukushkata. Chaymantami chaypaqmi San Juan librutaka kishkashka kan. Apunchik Jesucristo paykunallata sakishpa hawapachamun rinata parlaqpi willaqpimi yachakuqkunaka llakilla karka. Chaymi Jesucristoka paykunata animachirka. Ñuka yayapaq wasimanmi rini. Ñuka hawapachamun rishpaka kankunapaq shuk wasitami allichigrini shayachigrini nin. Chaypuwashami kikinkunata pusanamun shamusha tigrasha ninmi. Katik arinishkami payka tigrashami nin. Y paymi nin kankunata ñuka pusashami ñukawan wiñaypaq kawsachun ninmi. Yuringichikchu Jesuspaq yachakuqkunamanta shuk Tomás runa mana krishkata. Chaypimi kayta nirka San Juan 14:5-6pi. Chasnanikpi Tomaska apunchik Jesús kan mayman rikuqtaka mana yachanchikchu. Ñanta karin imashinatik rikushunri nirkami. Shinanikpimi Jesuska kashna nirka. Ñukamari ñampish kashkata willaqpish kawsaytakuqpish kani. Yayapaqmanka pipish ñukallamantami shamuytukun. Shuk shinallami kishpirina katiyan. Mana rikuchikunchu kayta chayta rurashpa tawka aqllaykuna tiyashkata. Apunchik Jesucristoka achiktami rikuchin. Shuklla ñanmi tiyan nin. Ñukallami yayapaqman chayachikka kani nin. Ñukamari ñampish kashkata willaqpish kawsaytakuqpish kani. Yayapaqmanka pipish ñukallamantami shamuytukun. Apunchik Jesucristoka mana munanchu kikin ñuka kayta chayta urata hanaqta katikuchun payta mashkashpa. Apunchik Jesucristoka mana munanchu urata hanaqta kayta chayta katikuchun imakunaka mana ñukanchikta samachi tukunga kushichi tukungachu. Apunchik Jesucristoka ninmi ashtawan aqllaykunaka mana tiyanchu. Ñukamari ñampish kashkata willaqpish kani. Yayapaqmanka pipish ñukallamantami shamuytukun nishpanikun. Paymi nikun kay ñanta aqllay. Paymi nikun ñukata aqllay. Paymi nikun ñukanchik kawsaypika Jesusta aqllana kashkata. Chuskupika kay San Juan librupika rikuchikunmi apunchik Jesucristoka tukuy kay mundota kishpichinamun shamushkata. Mana wakin runakunallatachu kishpichinkapaq shamurka. Ashtawanpish tukuy kay mundo kay pachapi kawsaqkunata kishpichinkapaqmi shamurka. Kishpichik Jesucristoka kay mundo kay pachata kishpichikmi kan. Punguka mashnalla kriqkunapaq paskashkami. San Juan capítulo 3 rimakun kutin wacharinamanta. Shinallatik Nicodemo runami tuta tapungapaq rirka. Kishpichik Mesías hawa ashtawan yachasha nishpa. Chayhipami payka nirka ñukaka allitaqmi yachani. Y a Dios mana kanwan kaqpika imashina kaypi mana ruraypaqkunataka pi mana ruraytukunmanchu nirka. Paymi rimarka kutin wacharinamanta. San Juan capítulo 3 verso 16-17 kayta nin. Tayta Dioska kay pachapi kawsaqkunata yalliti huyashpami paypaq shuklla churita kurka. Pipish payta kriqka ama chingarichun. Ashtawanpish wiñi kawsayta charichunmi paytaka kurka. Tayta Dioska paypaq churitaka kay pachapi kawsaqkunata hatun llakiman kachachunka mana kacharkachu. Ashtawanpish kay pachapi kawsaqkunaka payllamanta kishpirichunmi kacharka. Shinashpaka rikuskanchikmi kay San Juan librupika munanmi kikin ñuka y tukuy kay mundo kay pachapi kawsaqkuna Jesucristopi kriychun. Chaypaqmi tukuyta rikuchin. Shinashpaka kallaripika nikurkanchikmi San Juan librupika mashkanmi Jesuska y a Diospaq churi kashkata kriychun kay mundo kay pachapi kawsaqkuna. Chaypaqka rikuchirkami payka Diostik kashkata. Runaychayuq tukushpa kay mundo kay pachamun shamurka shinapish payka Diosmi kan. Pay imalla rushkakunawanmi rikuchirka payka Diostik kashkata. Chaypaq washaka rikuskanchikmi kay San Juan librupika kikinpish ñukapish yachana kashkata Jesusmi kutin kawsachikpish kawsaytakuqpish kan. Shuktik ñanka mana tiyanchu. Shukta kishpichikka mana tiyanchu. Kaytaka rikuchirkami ña chuskupunlla wañushka kaqpipish Lazarota kutin kawsachishpa. Kaymi tukuykunapaq shuyana yuyayta apamun. Ñukanchik huyashkakuna Cristo Jesusta krishpa wañushka kaqpika kawsarinkami. Paykunataka rikushunmi paykunawanka tupashunmi shuk punllaka. Chay shuyana yuyayka tukuykunapaqmi. Kimsapika rikushkanchikmi San Juan librupika kikin ñuka yachachun munanmi kishpirinapaq ñanka shuklla tiyashkata. Kishpirinapaq ñanka Jesuslla kashkata. Mana shukti ñan tiyanchu. Jesusllami yayapaqman chayachikka kan. Chaymanta ñukanchikka
Ima shuktik agllaykunata mana charinchikchu mana tiyanchu Jesusllami yayapagman chayachija kan. Payllami kishpichija kan. Chaymantami ñukanchikka payta krina, payta chaskina kanchik, payta katina kanchik. Chuskupika rikushkanchikmi Jesuska tukuy kay mundo kay pachapi kawsaqkunata kishpichinkapaqmi shamurka. Mayjan kashpapish, mayjan ayllu llaqtamanta kashpapish, Cristo Jesusta krishpaka kishpiritukunmi wiñi kawsayta charitukunmi. Paymi shamurka kishpichinkapaq. Chashna kaqpika pi kashpapish mayjan kashpapish kishpiritukunchikmi. Shinapish kay San Juan libruta kishkaq kaninmi kikin ñuka aqllay tukushkata, amsapi kawsanata mana kashpaka achik luzman kuchuyay tukushkata. Imatatik runa kanchik, kutichinami kanchik, apunchik Jesucristo convidashkata. Kallaripika arrepentirinami kanchik, riqsirinami kanchik y Diosmanta karupi kashkata. Ñukanchik kawsaypika millay mana allik hucha tiyashkatami riqsirina kanchik. Chaymantami ministinchik y Diospagman huchuyanata. Katikpika krinami kanchik, apunchik Jesucristopimi krina kanchik. Paymi hatunta kikinta ñukata huyan. Chaymantami kay mundo kay pachamun shamurka. Chaymantami payka llakita aparka, shinallatik wañurka kambaq ñukapaq huchamanta. Kimsapika chaskinami kanchik. Chashna kaqpipish mayjanpish krishpa chaskijkunataka Dioska paypaq kikin wawakunatami rurarka. Chuskupika krinami kanchik. Jesuska kawsaqmi, ñamana cruzpichu, ñamana pambashkachu. Hawapacha ya Diospaq allilado makipimi ñukanchikmanta ya Diosta mañakun. Cristo Jesús kawsarishkataka waranga gentekunami rikurkakuna. Kankunamanka kallarimanta pacha tiyaqta ñukanchik rinrinwantak uyashkata, ñukanchik ñawiwantak rikushkata, imashina kaqtapish alli rikushpa ñukanchik makiwantik hapirishkatami willanchik. Payka kawsayta kuk rimashka shimimi, kawsayta kuk shamushpa rikuchikpi ñukanchiktik rikushpami payka wiñi kawsayta kuk kashkata willakunchik. Payka yayawan tiyakushpa ñukanchikpaqman shamuqpimi rikurkanchik. Ñukanchikka yaya Dioswantaj paypaq churi Jesucristowantaqmi shuklla kanchik. Chaymantami kankunapish ñukanchikwan shukllakachun nishpami imata rikushkata uyashkata kankunaman willakunchik. Kushikuna kashkashina kankuna kushikuchun nishpami kaykunataka kishkashpapish willakunchik. Primera de Juan 1:1 4 kama. Kishpirichunmi munani, chay llashakukta sakichun. Ama pandarichu, ama nichu ñukallatik pudinimi. Paymi shamurka kishpichinkapaq. Kikinpaq familiapi allitaq kawsaytukungimi. Ima watashka shina visiukunamanta lluqshitukungimi. Chika paymi kantahuyan. Achkakunami Jesus huyashkata mana krinkuna. Kri, payka kambaq huchamanta kishpichinkapaqmi shamurka. Shinallatik shuk sumaq alli kawsayta charichun. Kayta shunqumanta kriqpika mushukyachingami. Kallaringimi chikanta rikunata. Chika munangimi shuktaqkunapish kishpirichun. Paymi mushukyachin ukumanta kanllamun. Shuk mushuk runa, shuk mushuk warmitami ruran. Kikinka mana riqcharikrinki, shinapish ñukaka krinimi. Chaymantami ñuka kawsayta payman kushkani. Shuyanimi wiñaypaq paywan kanata. Ñukaka apunchik Jesucristopimi tukuy shunqwan krini. Nicodemo runataka paypaq religionmantami kishpichirka. Soldadokunata mandaqpaq churitaka wañunamantami kishpichirka. Shinallatik Samaritana warmitapish kishpichirkami. Payka tukuykuna fiñashka kashkamantami chawpi punllapi yakuta mashkanamun shamurka. Chaymi Jesuska kay warmita ayudarka. Shinallatik paypa huchata perdonarka. Shinallatik kimsa chunga pusaq watakunata mana kuyuriq runatami alliyachirka. Kishpichirkami paypaq yachakuqkunata Galilea mamakuchapi wasikurispa wañuqriqta. Shinallatik rumikunawan shitashpa ñalla wañuchiriq warmitami kishpichirka. Paytaka wayna yakuqta hapishpami tukuy gentekunapaq ñawpaqpi churashpa wañuchinata yuyakurkakuna. Paytami wañunamanta kishpichirka. Jesuska mana alliyachirkallachu wacharimanta pacha mana rikuq runata. Lazarutaka wañunamantami kishpichirka. Tomás runataka ishki yuymantami kishpichirka. Apóstol Pedrotaka pingaymantami kishpichirka. Payka Jesusta mana riqsinichu nishkawasha. Huyashka uyqkuna Jesuska tukuykunatami kishpichitukun. Chaymantami kikinta convidani. Munanimi kampish kishpirishka kachun. Wiñayta Jesuson kawsagrichun. Kunanllatik riqsichunmi munayman. Kikinpaq ñawikunata wichkay. Shinallatik kikinpaq shunquta paskay. Kunanllataq kutin kallari. Imamanta llakilla, imamanta fiñarishka karkankichari. Shinapish kutinllatik ni kampimi krini. Paymi kantahuyan. Apu Jesus,
ñukami kampi krini. Ñuka kawsaytami kanmankuni. Ministinimi ñukata kishpichichun. Ministinimi kambak ayudata. Ñuka pingayta, ñuka mana allita rurashkata apapay. Chaypak randika kambak huyita kuway. Apu Jesús, Dios solo pague huyashkamanta. Kampi mikrini. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachankapajka kishkay. Correo electrónico misionchasqui@gmail.com man. Yuyari, shungupi Cristota charishpaka. Tukuitami charinki. Pay illajka imata mana charinkichu.